I wish for me sounds more quite BM ba Emadek TV so yeah. If I just send the BM music canon ne and your first time I patron was subscribe am. I know I share now I like it. No di ho dance at you so omra meka Emadek abusan ko na hard or bad ya update bi e koso bi an sabeka. Yes, update bi an na e koso 10 times ni na. Yes, in sabeka. I wish for some more koso yes baba some more so koso Ghana. Issues so yes, a hand one so na ebe ma waso ante. Kan sem na ekoso. Fish ye duonu na 24 years we Ghana ni watwetuo ade abo nipa mienu na emu enkyeremu ni omo se eye eda efiade ye July de to sonson anopa be na watwe apahu sima aduasa A3ka ni mu na omo enya akọ Worcester posifo enya akọ se abranti kwa bi ade tu abobọ nkrofo bi wo fie nti omo mrei omo kagu mu na omo ekoye no ampa ye hunu se nipa mienu na etu aka omo eda wonu mu nti omo ru adem wonu mo abranti ebro mu ru na branche o che no musa branche no wonampo mu wono mu amantem wono ma no de na mo a e no kitatuo enti posifo no hura no mo say hey down e na branche ni tie posifo beginning no woti omu no ba da no wakuri ase akombia tie si ne so ase tigare so ye Ghana ni tie ye ya no amatuo no de koso one shot dim ayaw na posifo so akobe ye nipa boni ni ye nya careful etu odimrika tututuo sa na oboru afie wono mu biem sa bre no na posifo so wono na unim sa broche posifo de jajajajajai eti posi team ahodo na Worcester ni nyina baye eye police hostage negotiation team for buy SWAT for buy K19 units baye drone na muemu baye mobile crisis mental health omo so e baye e be hwe asanima nyina be koso kama still na brate ne hyefie won mo tututuo ne ba wo posifo ato no so ato na posi ato no mato 13 good hours asana wamutimi achi abrante no ne kro pa abrante na free ni pempie fifie wo e no osi abonte no peja so no se mabre se de matututuo na bia ye mabre e na ja omo edoa no tinipa mienu ne de esi ameka sei ye de omo akogu ayaresabe abrante nso tuo kan no etu no so ayaresabe posifo so omo hwama ne ho ato ne na no pe ya omo de ne ebe kokko no madi nasem na de odi nse wo betu dwa no eye Ghana ni abrante bia oye blogger e wodo mo a ye friend say governance studios wo kirem se abrante no na o Ghana ha ana ne maame mo befa ne koye no wie school wanchi senior high school etu ne maame mo nete ya de nipa odi tuo na bom ye ne maame ene ne nua ba ana posifo si yo yate se ne maame ne nua ba de ade kodi o maye no obekọ akwakọ chechima se de abrante no wone ne da ayine so no obo ne maame ne nua ba etu o ma anwu asesi ameka sei owo posifo ensem a woboa amanhwemu akoso ye keka ye se te se movie te se ayi Jackie for movie no sa na net enya agro eso mo ye ya eche no a so wo posifo ensem onya 24 years a oye Ghana ni abrante Abuzafo hana midi mbesi ya hana midi musi me wacho so na de bia me kan na your first time I wo hwe Emadek TV ya o subscribe am my why I like it yes na wa share no wadi hu nkomo acho bi so omra me kan ye ho no ba update bi ya nsa be kan yes nyema bi e koso bi ya nsa be kan ya nsa be kan bi ya e wacho asemi e ba o comment ni sen bia na wo so kan fa ho yes bia na wo kan fa story we ya me de ba ye ho asema person kan fa ba cho no leave your comment section ho e dia amaye won so wadwenche no e be ma Emadek atumpon because ye ne mu nyina na ye adwuma no dia di bia ni amon leave comment na mo ma ye so ya sente na de ye so ye nkan che ni pa me ye so aka che ya hana me de musi because you say over subscribe na wa share yes na wa like I was so di one dance ya true be say o ma make Emadek abusia ko no macro